ثيكوال ثيريان تتساوي غير زواج أكوث داريا، ثيكوال تتساوي غير الفن غير تزوري. ديك سكواس 37 يونو قشيش قبيلي يغال ذا المنفي يجاح بزاف ذا مزيان، يجا ثامورثيس يشرق لفحار فرنسا الوكنا دي يزداغ دي الباري، ثمزيس يصروحي تذاكور فيه دوك مترو داخلو ذا رفوز. أقشيش أكيا ذا الشيخ الحسناوي. قارناس دوزو نتايري غي تيصاوضن هاد ينفون سي ثمورثيس، يعشق ديوث تقشيشت اسميس فاطمة. إما ولانا فاطمة وكيناس تفكن خاطر الحسناوي إلا غدا مغفون، ور يغري ور يخدم ور يسعى يدريمن. إيهي إنجلا سي ثمورثيس عاوينيس ألا غنقارح أكوذ لاياس، وليس يزا تروحثيس طرغان. لمعنا المحنا الشيخ الحسناوي وثشو دارا كان المحبة سكواس ميديلول يا الروان الحيف يعدان في الأصلاز دل أكتوكو جلد ستيذات ثمزيس طوار يعاش ذي الأخصاص وريسان حد ذا معاون. الجزائر تتهول وكل وزبل يعول قبالة هوري سول اللامي يهي ذكوليس ثيريان ثوغال ذا العناية شنا ثوغال ذا فريد يسوفوغن ارتفاث الموزيكا ذدوان يسحلون الجرح. الشيخ الحسناوي يشنا فاطمة في الوحش الغربة في تجمين ذا المغيبة. فاطمة ثوغال ذا زامول نتايريان ذكولاون قبيليين خطر ثيكوال القرح يدي سكوراي الشباحة. ثيكوال ثارقيث ورن السفاغ تسنو الفويد الكنز. الشيخ الحسناوي يجاي ناغد الوراثان سوازاليس أراسا نسمح سيسي تزلاثينيس. لمعنا لو كانوا يجري حران وليس أهاثو يشنيارا مكي تعوهد ولما تعلمات خاسر جوغا حملاك. ثقصة الحسناوي تتمشى غير ثياض إلا يونو مذياز وايض ولا ذا نتا يساغ زلا مقران ديك ذلس دزايري ولا ذا نتا يعدغ فلاس العشاق يسقراحن. القرحة كيا يسوفخي ثرثيرا أكودو سفرو وكيا ثكتب ياسين. كتب ياسين يعشق ذي لسا عمس ومقارن زوليخان ثمطوث يزوجن ياكان. إيهي ثيران يراسان ثلاغ ذا وزغين ذين يجان ياسين يجرح وليس. سيناكين يسوفاخ ثيريا كيا يسقراحن رثيرا يسوفغ ديون سكون قالني مقرانا ناك انتسكلا ذي تفرق ثوقافا اسميس نجمة. ذكو ذلي ساقيا زوليخان ثوغال ذ نجمة ثمطوث ثوغال ذا زامول ثوغال ذ شفايا ثوغال ذ الجزائر. Un siècle passera et tu seras un Nejma, l'étoile d'un charnier, les hommes qui te verront briller et disparaître. Tu les verras mourir et perdre la raison, comme tu m'as tué, comme tu as perdu ma tête. دي تزلاتين الشيخ الحسناوي أكو دي سفراغ كتب ياسين وزوغ نتايري تابورث الدينار الفن. الجرح يغال تمذياست القرح ديونو مذان تحسون يسئلو لفن. أهاثا نشتاقيا يسفقنا شايوض يزدغن ولاون زايريا. ذا شايوضاقيا يسكرن الحرارة ذاك نازوران أكو ذي ميوراغي مقرانين يغدي جاني جروجان ورنسان سوما.
تيمسالام ثيكيا أرا دي توافذران دي جيوث تمليليث أرا يضرون دي تمثين تنكاتينو يتسمى ثي دوكلان تذلسان تمازيغ نوطاوا أول أتسودس تزريك ثي ستمانيا نتمليليث ثوسنانت أف تزوري ذ الشنا نشيغ الحسناوي نعرض يكون تساعد ميذناغ تمديث يتشورن داس قردش ذي حلفان أكود الموزيكا يموسناون راه يحضرن ذ محمد سلالي أحمد يتثوذرث أكود رزقين خواس لكن ذاغن كرا يشناين أذغنين شعبي يراسن يلاغ مصطفى عيسي أرواحو ثارث مليلي ثاقيا يوكنا تسفوغلام ثوذرث الموزيكا أكود الجروح يدي تارون ثازورين ثم قران انت سمادياس انت سمادياس انت سمادياس بلك حزنا في الناس انت سمادياس انت سمادياس Il y a des amours qui construisent une vie, et il y en a d'autres qui construisent une œuvre. En 1937, un jeune homme quitte l'Algérie pour la France. Il s'installe à Paris, dans le 15e arrondissement. Ce jeune homme, c'est Cheikh El-Hasnaoui. On raconte qu'il serait parti par dépit amoureux, qu'il aimait passionnément une femme prénommée Fadma, qu'on lui aurait refusé sa main parce qu'il était pauvre, sans situation, sans avenir. Alors il serait parti, le cœur brisé, avec pour seul bagage sa douleur. Mais la vérité est peut-être plus profonde encore. L'histoire de ce grand chanteur ne se résume pas à un amour impossible. Cheikh El-Hasnaoui portait déjà en lui des blessures anciennes. L'orphelinat, la faim, l'humiliation. Une enfance dure, marquée par le manque et la solitude. Alors, l'amour devient refuge, le chant devient échappatoire, et la musique devient survie. Il chante Fadma, il chante le manque, il chante l'absence, mais à travers cette femme, c'est toute une sensibilité kabyle qui l'immortalise, car parfois, la frustration donne naissance à la beauté. Sans cette douleur, aurions-nous hérité de ces chefs-d'œuvre qui traversent encore les générations? ولما تعلمك خاسر جوغا حمداك. Quelques années plus tard, un autre géant de la culture algérienne transformera lui aussi un amour impossible en œuvre immortelle, Kateb Yassine. Amoureux éperdument de sa cousine, Zulekha, femme déjà mariée, il fera de cette passion interdite la source d'un des plus grands romans de la littérature, Nejma. Dans son œuvre, la femme devient symbole, elle devient mémoire, elle devient Algérie. Un siècle passera et tu seras un Nejma, l'étoile d'un charnier, les hommes qui te verront briller et disparaître. Tu les verras mourir et perdre la raison, comme tu m'as tué, comme tu as perdu ma tête. Chez Cheikh El-Hasnaoui, comme chez Kateb Yassine, l'amour frustré devient création, la blessure devient poésie, et la douleur intime rejoint une douleur collective.
Peut-être parce que la frustration habite profondément l'âme algérienne. Et pourtant, de cette souffrance sont nées certaines des plus grandes œuvres de notre patrimoine. C'est autour de cette mémoire, de cette musique et de cet héritage que se tiendra bientôt à Gatineau la 8e édition du colloque scientifique sur l'œuvre de Cheikh El-Hasnaoui, organisée par l'association culturelle amazigh d'Ottawa Hall. Une soirée exceptionnelle mêlant réflexion, émotion et musique, avec la participation de Mohamed Soulali, Ahmed Ait Thoudarth, Arsqin Khouess, et une grande soirée artistique shabi avec Mustafa Aïssi, ainsi que plusieurs artistes d'ici. En bref, un rendez-vous pour célébrer la mémoire, la musique et ces blessures qui ont donné naissance à l'éternel.